ですが、やっぱり力が入っていたみたいですね。さあそのヤン・ブークレーブの1回目、昨日の雪辱を狙っています。ぴったりです。火が開いてが強引だ。距離が伸びた。素晴らしいジャンプ。素晴らしい。喜んでますね。これはスローでご覧ください。もうぴったりのタイミングとですね、水中の大胆さで、彼もまたスキーの先がですね、センターが肩より随分外に出る。これすごいですね。珍しい空中フォームなんですかね。本当に強引な感じを受けるんですが。そうですね。Na skoczni w Oberstdorfie jego bohaterem był reprezentant gospodarzy, 19-letni Dieter Thoma, który wielką dyspozycją, wspaniałą i skokami na odległość 115 oraz 110 metrów pokonał wielkich rywali z Ernstem Vettorim, Weissflogiem i Nykänenem na czele. Niestety do wysokiego poziomu tego konkursu nie dostoi. 10. kun Matti Nykänen on neljänneksi viimeinen hyppääjä 4. maailmancupissa tällä hetkellä. Mattia ei tarvitse esitellä. Ansiot ovat sellaiset, että siinähän menisi tämä koko ohjelma-aika, jos niitä ruvettaisiin luettelemaan. Nyt toivotaan, että nuo välinekokeilut, mitkä Matti suoritti täällä eilen, ovat tuottaneet tulosta ja kaikki on kunnossa. Uudet sukset olivat Oberstdorfin kilpailussa käytössä. Koekierroksen jälkeen Matti vaihtoi suksia. Ponnistus. Hyvin lähtee. Yleisö kannustaa. Ja Matti tulee pitkälle. Hän tulee yli K-pisteen. Uusi mäkiennätyskin on vaarassa. Hieno hyppy ja siellä katselee Dieter Thoma sitten jo hieman hämillään. 109 metriä. Ja nyt toinen suoritus. Tuon suorituksen ei tarvitse olla kovinkaan kummoinen. 100 metriä riittää kevyesti Nykäselle tämän kilpailun voittoon. Hieman vähempikin. Katsotaan mitä Matti tekee. Lähtee hyvässä asennossa. Siitä ponnistus ja hyppy alkaa olla valmis jo heti tuossa alussa. Ja siinä on kilpailun voittaja. Matti tulee reilusti yli 100 metriä. Ja näin Matti Nykänen voi täällä sitten todeta, että viime vuoden Garmisch-Partenkirchenin voitto on uusittu 102 metriä. Lopulta Gieselbacken i Innsbruck, en av de mest krävande arenorna överhuvudtaget. Med det här hoppet på 109 meter vinner han tävlingen och han tar Sveriges första seger i den 37-åriga tysk-österrikiska backhopparveckan. En seger som blev en nytändning för svensk backhoppning. Överlägsna. Här hoppade Boklöv ifrån sina konkurrenter med bortåt 20 meter. Han slog närmaste man finländaren Lakonen med 13,5 poäng och den tjeckiska publiken slog han med stor häpnad. Med sin V-formade skidföring delade Boklöv backhopparvärldens experter i två läger. De äldre backdomarna och ledarna tvår sina händer. De yngre och de aktiva applåderar den djärvaste av hoppare för hans segrar och för hans insats som förnyare. I de 5 tävlingar som sen återstår håller han lätt undan för konkurrenterna. Den 26 mars står han som slutsegrare i kampen om backhoppningens världscup. En händelse inom svensk skidsport som verkligen tål benämningen historisk. Vediamolo. Yes, Weissflog. Eccolo. Beh, attaccato bene, Anton è corto, Pikkonen, medaglia d'oro a Jari Pikkonen, finlandese, medaglia d'argento a Jens Weissflog, tedesco, medaglia di bronzo un altro finlandese, Matti Nykänen, in salto è sui 110, poco meno.
meno di 110. Ecco, le pulsazioni di Weissflog a questo punto quante saranno? L'emozione, la responsabilità, è un freddo, però sa a questo punto di dover lottare da solo con le proprie forze contro 40.000. W narciarstwie klasycznym znakomitą formę z mistrzostw w Lahti potwierdził reprezentant NRD Jens Weissflog. Właśnie oglądamy go w jednym ze skoków. Tylko on w obu próbach przekroczył granicę 100 metrów i wygrał zdecydowanie.